Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Siapa yang tidak merindukan masa lalu yang gila? Semua makhluk bodoh akan membodohi diri mereka sendiri. Wah! Mungkin aku tidak tinggi, tapi aku kuat. Launch attack! Okay. First blood. An ally has been slain. Request backup. Semua kelemahan mereka harus Understood. dimanfaatkan. Apa serunya menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah? Ho-ho! Initiate retreat. Bukan orang tertinggi yang dapat kamu temukan, tapi yang terkuat. Launch attack. Launch attack. An enemy has been slain. Gather at the turtle! Gather at the turtle! Butuh dua orang untuk membentuk tim. Ho-ho! The enemy has slain the turret. Backup. Ally has been slain. An ally has been. An enemy has been slain. Wah! Ha-ha! Berlarilah sekuatmu! An enemy has been slain. An ally has been slain. Double kill. Ho-ho! Wah! Para leonin tidak dapat bersembunyi di jubah itu selamanya. You have been slain. Request backup. Okay. Launch attack. Okay. Cukup sudah! Ayo beraksi! Saudara di medan perang adalah saudara seumur hidup. Ho-ho! Para veteranlah yang bernilai. Shut down. Berlarilah Launch sekuatmu! attack. Initiate retreat. You have slain an enemy. You have been slain. Begitu. Our turret is under attack. Ally has been slain. Ternyata Aulus tua ini masih muda. Request backup. Understood. Keep an eye on the map. Aku butuh sesuatu untuk melegakan tenggorokanku. An ally has slain attack. Cerita Our ini turret is dari under attack. leonin kecil yang ganas di dalam hutan. An enemy has been slain. Apa lihatnya? Berlarilah sekuatmu!
Aku tidak sabar An untuk enemy berkumpul has kembali been saat slain. Enemy kita has been selesai. slain. Ally has been slain. Ho ho! An enemy has been slain. Wah! Wah! Aku butuh sesuatu untuk melegakan tenggorokanku. Haha! Butuh 2 orang untuk membentuk tim. Oh, oh. Initiate retreat. Enemy double. Killing spree. Double kill. Our turret is under attack. Aku tidak sabar untuk berkumpul kembali saat kita Our turret selesai. has been destroyed. Saudara di medan perang adalah Ally has been saudara slain. seumur hidup. Shut down. Enemy double kill. Oh, oh. Wah! Wah! Eh! Apa serunya menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah? Request backup. Para Leonin tidak dapat Initiate bersembunyi retreat. selamanya. Ally has been slain. Haha, aku mendengarmu. Cukup sudah. Ayo Turret berhenti. has been destroyed. Request attack. The enemy has Bukan slain the begitu. turtle. Enemy killing spree. Ally has been slain. Initiate retreat. Ally has been slain. Our turret has been destroyed. Our turret is under attack. Para veteranlah yang bernilai. Ho ho! Our turret is under attack. Apa lihat-lihat? Semua kelemahan mereka Our harus turret is under attack. dimanfaatkan. Initiate retreat. An enemy has been slain. Enemy rampage. Shut down. Enemy rampage. Mungkin aku tidak tinggi, tapi aku kuat. Semua makhluk bodoh akan membodohi diri mereka sendiri. Ho ho! Wah! Our turret is under attack. Slain. Aku butuh sesuatu Our untuk turret has melegakan been destroyed. tenggorokanku. Haha. You destroyed a turret. Ally has been slain. You have been Bukan slain. begitu.
enemy has slain Lord. Don't give up. Let's try again. Ally has been slain. Semua kelemahan mereka harus dimanfaatkan. Initiate retreat. Launch attack. Tapi yang terkuat, aku lebih hebat darimu. Cerita ini dimulai dari Leonin kecil yang ganas di dalam hutan. Ternyata semua ini masih muda. Initiate retreat. Our turret is under attack. Initiate retreat. Enemy double kill. Siapa yang tidak merindukan masa lalu yang Our kini? inhibitor turret is under attack. Cukup sudah! Ayo beraksi! Haha! Our inhibitor turret is under attack. Hey! Godlike. Ho-ho! Enemy double kill. Ally has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. You destroyed a turret. Our inhibitor turret is under attack. Haha! Our turret has been destroyed. Our base is under attack. Ho-ho! Para Leonin tidak dapat bersembunyi di kubah itu selamanya.